राक्षस मजिपा लाखे जुया गुकठ शान्त भैरव जुवन मजिपा श्री लाखे आजु शान्त भैरव वास्तवे छम राक्षस वर्गयाम ख आज हिस मजिपा श्री लाखे आजुया वास्तविक इतिहास दुनिया धार्मिक बाख नेवेत्यना मेपी लाखे बारे थन छु नेमबे सिर्फ मजिपा श्री लाखे आजुया बारे जक वर्णनीय परापूर्व काले मजिपा श्री लाखे आजु कान्तिपुर नगरी दुहावो बले श्री तलेजु भवानी माता लिसे वो गुख माता तलेजु लिसे वो बोले वो न त शान्त भैरवे खस न त लाखे हे ख वो उगु इले राक्षस हे ख थुगु धार्मिक बाख आतकय दुने इतिहास से पाने सुरक्षित हे दु श्री तलेजु भवानी माता या सुरक्षार्थे सदैव चुनाचुनीम थुम मजिपा लाखे स्वेबले हे ज्ञानपुम भयंकर रूप दुम याउगु स याउगु ख्वा दन्ती व पिहावम तत गोगु मिखा दुम जे गंगला माचिना घानाटम थगोय ताले प्याखौलुया वा वाजुइम थो राक्षस हे ख उगु इले उम राक्षस मनु त पशुपन्छी तेगु हत्या हिंसा याना लावो खेनेगु येगु ख उम राक्षस या त नसा जोलखे लावो खे अतिक येकिगु जुगुली उम राक्षस ना हे लाखे थका उगु इया मनुटेसे राक्षस त्या यागुली उम राक्षस ना लाखे थका नामांकरण यागु ख लावो खे नैम जुया उम राक्षस या त लाखे धागु ख येया अर्थात इन्द्र जात्रा वो श्री कुमारी रथ जात्रा थो पर्व निगु ब्याग्ल ब्याग्ल पर्व ख दै दशौं या भाद्र द्वादशी दिन हनुमान त्वाखया काल भैरव न्यने सुथे शुभ साहित्य विधिपूर्वक सम्बन्धित गुथ्यापिन्स यसी अर्थात इन्द्र ठोज इन्द्रिय लिङ्ग थनी वो मेगु थासे चोपी सम्बन्धित गुथ्यापिन्स न वहे दि मरुसत काष्ठबन्धपे मरु गनेदिय लागे स्वर्गय जुजु इन्द्रिय त खुया सज्ञ बिया लोक खनेकु कठ जमिन 12-15 फिट या खते निप लाचिना तेगुये वहे दिन से इंद्र जात्रा अर्थात या न्यागु शुभ संकेत जुई वहे दी रंजित कार गुठ्या पिन्सन मजिपा श्री लाखे आजु शान्त भैरव तन लोक कल्याण निम्ति मजिपा मंजुश्री या दठुया नासद्य नातेश्वर भगवान या लाखे ननी छेपाखे विधिवत पूजा आज याना मजिपा श्री लाखे आजु शान्त भैरव पिकया उपाकु वनेगु अर्थात वहे दी कान्तिपुर नगरी दक्षिण दुने सिपी सकल पित्रिया नामे छेजपिन्स लपुलपी दुपाते वो पेकलपी पाल्चच्याका नगर परिक्रमा याना सीमे सिगु आत्मा मोक्ष प्राप्त याइगु धार्मिक परम्परा दया वयाचुंगु दु उकी वहे दी उपागु वनेगु इले श्री लाखे आजु शान्त भैरव्य मु भूमिका दै लपुलपी दुपाते वो पेकलपी चुनाचोपी भूत प्रेत पिसाच डाकिनी बोक्सी किचकन्य पिन्स सिपिनी छेज पिन्त छुन कठया दुःख कष्ट आपद विपद बिला थका उगु उपाकु वनेगु इले मजिपा श्री लाखे आजु भयंकर रूपमा थगु कंगलाय सपिकया बाजव भुस्याय ताले राक्षसे प्याख प्रदर्शन याना लपुलपी चुना चुनिपी भूत प्रेत फुक्कसित बिसिके छेगु ज्या याना लोकपिन्त सुरक्षा बिया मार्गदर्शन याना धार्मिक नगरी जुया थगु लाखेननी छेदुने दुहावनी उगुदी उपाकु वनेगु कोचै नापा मजिपा लाखेया त रंजितकार समुदाय मजुसे ज्यापु समुदाय या गुथ्यापिन्स सञ्चालन याना वयाचुंगु ख वो रंजितकार समुदाय या गुथ्यापिन्स तक्ति अजिमा जात्रा न्याका वयाचुंगुली छु इले उगु निगु समुदाय दथि जात्रा हिलबला यागु थैगु प्रमाण त दु वो वहे कठ हरेक लाखे आजु लाखे प्याखौ कोचाका बहनी लाखे छे दुक्या त ज्यापु समुदाय लपुङका लाखे आजु त छे दुकाई तर छुद न्यनिसे ठोचलन लोप ज्यावुङगु दु छाटासा लाखे ननी ज्यापु समुदाय मनुतेगु बसोबास आ मधुगुली ठोज्या निरन्तरता जुइमफुगु ख लिसे पाँचरे जात्रा रंजितकार समुदाय ज्यापु समाजे गुठ्या पिलिसे चिलाग हिलिगु परम्परा आतक न न्याना वयाचुंगु दु गुबले मजिपा श्री लाखे आजु या त पूजा आज यही उबले लाखे टका या राक्षस टका कदापि मको श्री शान्त भैरव टका पूजा आज यागु चलन न्याना वयाचुंगु दु श्री तलेजु माता या प्रतीक श्री कुमारी माता या रथ यात्रा विशेष धार्मिक सुरक्षा विषय रथ यात्रा या त रौनकता प्रदान याना वयाचुंगु इतिहास दु इन्द्र जात्रा श्री मजिपा लाखे या छु सम्बन्धला मरु
श्री कुमारी माताया रथ यात्रा मजिपा श्री लाखे आजुया महत्व जागु भूमिका दया वया चुंगु दु इंद्र जात्रे सुन बोलिसे मजिपा श्री लाखे आजु सोयागु उचित जुइमको छ्यातासा मजिपा श्री लाखे आजु मरुसत कास्तमन्द पे चिनातम इंद्र देय न्यने सोको तिनुया हाजिरियै मखो न्याबले हनुमान थोकाया काल भैरव न्यनिया योसिया न्यनेन उमल्लाखे आजु हाजिरियाइगु धार्मिक चलन मधु वो प्याखन किनिमखो इंद्र जात्रा पर्वे इंद्रिय मा दांगी बहुमत वो इंद्रिय लिंग योसिया त मजिपा श्री लाखे आजु सोन सोइमखो छ्याधासा इंद्र जात्रीय निम्ति मजिपा श्री लाखे पिहावगु मखु थैगु थो ज्वलन्त उदाहरण ख जब लोक लाखे या त पूजयाबले राक्षस लाखे तका मुखुकी शान्त भैरव तका पूजयाइगु धार्मिक परम्परा दया वया चुंगु दु परापूर्व काले उम राक्षस लाखेया त जब कान्तिपुर नगरी दुनिया लोकपिनस दुकाबले राक्षस लाखेया त कान्तिपुर दुनिया मचत मनेगु छुन कठय सुयागु हत्या हिंसा मयागु व सुयतन दुःख कष्ट मबिगु लोक कल्याण याना चुनेगु थका बाचा बचन्तया लोक उम राक्षस लाखेया त कान्तिपुर नगर दुने दुकागु ख वो लोक या त उम राक्षस लाखेया ख विश्वास मोडुगु जुया छनु उम राक्षस देना चंगु अवस्था लोक उम राक्षस लाखेन बाचियागु ख पुस्तियागु सुयत छम झेल्ला मचिया त उम राक्षस लाखेया त गिजेया त वो डिस्टर्ब याके त छोला उम राक्षस लाखे ढिलन चाबले उखे थुखे सोबले छम मचा गिजेना चंगु खने तुंका उम राक्षस या त तस्क त भ्याउई तर न उम राक्षस वो मचया त मनसे तोतुगुली लोक वो लुखना अजुचया उम राक्षस लाखेया त कान्तिपुर नगर दुने दुकागु किम्बदन्ती दयावया चुंगु दु उगु इनिसे उम राक्षस लाखेया त श्री शान्त भैरव तका लोक नामाङ्करण याना पूजा आज यागु ख वो झेल्ला मचया त आवया झ्यालिन्छ मच तका लोक माने याना वया चुंगु खनेदु थु धार्मिक बाख आतकन लाखेव झ्यालिन्छ प्याखने सुखना चुंगु दु उकी थुगु खय प्रमाण त श्वेत छिक्पी इच्छुक जुलटासा येया अर्थात इंद्र जात्रा सहभागी जुया दिस अथे मजिपा लाखे विशेष छु खत बोल्ना चंगुदु गथेकी छु मजिपा श्री लाखे आजु सीगु खला छु मजिपा श्री लाखे आजु या लाखेननी दुनिया मिसलिसे मतिना जुगु खला कदापि मको थु बाख काल्पनिक मखोला थुजोगु आपल निसतन बोलंगु दु थोचोसु श्री लाखे आजु व्यवस्थापन समाज या सचिव राम रंजितिया चोसा पाखे लेयागु ख नुनुगु भिडियो छिथा तक थेंकीगु निपि नेवा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब याना दिस सब्सक्राइब या यांगु बटन क्लिक याना दिस अले वया हे न पचंगु गन क्लिक या लोमंका दिमतेना नेवा यूट्यूब चैनल छि सक्क सिगुन मंका यूट्यूब सुभा